Oke Mas Bro, alhamdulillah ini kita ngobeng hari ini dapat segini lumayan lah. Ini udah tengah hari, nanti kita bersihin. Selanjutnya kita bakar, kita ngeliwet di pinggir sungai. Kemana kau buat itu bang? Serahi. Hah? Benar? Tanya. Kamu naik dengan terang
Sambil. Ada kan no? Jadi tuh juga itu letak balik hijau. Hah? Mau apa tuh? Musik itu tadi. Mana? Beli, di bang beli mie. Oh, beli mie. Ada apa beli mie? Sama jadu. Dulu ya kan ya. Udah. Kuotasan aja, Pak. Kalau iya saya kuotasan. Ngam nama Arno kan ya. Kalau tipe nak Arno kan. Dek. Gimana? Dia kan tadi ini. Tuh. Mau lagi telepon ya? Ayo di mana tuh? Kamu. Tuh. Di Jareget, ka dia. Di jalan di ujung jalan, ah. Buat ka dia, mah. Di Jareget. Oh, botol lang. Ya, botol lamang. Di bang sa mga nasakay na bang? Ari gas na mawari kompornya teh ka bawah aing kuda. Ah, itu menang mortas terus di rumah kan. Wah, Pelanggarannya mah. itu mo lang mo tayo. Wah, Itu mo lang. mana? Ang mo tayo. Mau jokan yang Apa Dede? Mantap ya mah. Itu wilahan gak nuna? suka na. Ayo mah wayahna. Ieu we heula nu aya. Apa yeu nama insyaallah. Laukna aja. Kalau barang akan di leuweung teh kieu ya. Maka bos aspal mah. Mang kota mah. Bos Ano nomor lang itu mah? paling kali balik paling aspal teh saha? Oh, di mana mah Nyumang beas. Ngomong ya. Wayahna we cenah. Ini teh ngati euy telepon tadi. Ada kan bos. Gak kali nanti nyanyi gawat. Anjing lah yang ngukul. Untung tuh agul lagi nih ieu na. Apa eta teh? Hah? Apa kang kebaheulana? Apa lalakon? Aku nak. Tahu mah dah hareup kota. Yang isukan. Ayo nama wayahna. Ieu heula, besok mah beda deui. Mana ke dina channel? Subrek. Aduh, daug lauk na. Oh. Tuang daug lauk. Menem. Menam. IQ leung bang euy. Oh, baeng. Beuteung lapa bang. Si Amin tapi jam genep di mah teh. Ngopi
Cekabu. Saya ke kantor. Jam 20 dah. Dekat rumah sakit nanti teh. Yang tukang belum lauk dah. Jadi. Dan lama kemarin belum lauk. Potong teuing. Naik nyambungan kan hajat. Dah nyambungan ku 1.000. 200. Lalu gua mbak segala saya cenah gua malam itu 200. Tapi kan hajat jam 1. Datang kali itu aing aja asmol bae madang cik aing. Tapi pas saya balik tuang geula Kang. Alhamdulillah cenah. Pas nempo dengan kejo sambal beledak jeung si pan kunci so alin gue mencelik aing. 200.000 ka pahung. Tadi satu nyambungan di sadi itu. Pancana naon geuning wa? Can hajatna betul bawa diunur. Ya hajat pameng we